السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام الشيخ انت أمثلة على قلب النون ساكنة. أجينا كوي بيوكولا بيداكو ebi kwatagana kukuburiza subhanallah ebi kwatagana kukuchusa nuni ya sukun ashitegedde al-aya gena kuwa aya wano deni tawdihu agamba a'udhu billahi minash shaitan rajim wa amma man bakhila wastaghna wa amma man bakhila wa amma man bakhila wastaghna. Suratul Layl aya 8. Kati agam tawdihu nti an-nunu sakinatu fi man nuni yaskuni mu kigambo man usegedde jaa ba'daha wazza oluvanyuma lwayo harfu al-ba'u au ba'i enyukuta ya ba'u fi bakhila ku kigambo bakhila. So faqulibat nuni nekyusibwa nuni eyaskuni nefuka mim athna an-nutqi ngojatula. Olwensonga nuni sakineze maaso ngaliyo ba'u ekyusiddwa nefuka mimu otegedde mu kujatulwa noga nti wa amma man bakhila wastaghna. Kategedde example kasoka example yokubida agamba nti Ramanti a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Dozi diganya kubugwayo anteze mukwano wansi agambye nti sanyiga وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد إلا من كت التوضيح غمت النون الساكنة في من نون الساكنة متجامبو من وز الفنجم الوايو النوتة يا باء فقل بس نيچusibwa eno nekyusibwa ntegereka nefuka mimu olwenyukuta ba'u because twagamye nti ba'u yenyukuta club ikastejja maso ga nuni sakina oba tanwin ziba zigenda kukyusibwa zifuke mimu ntegedde. Kati wano tugamba nti illa mim ngowuna illa min ba'di ma ja'athumul bayyina mu suratul bayyina aya 10. Kategedde example sembayo mutanwin mu nun sakina tujifune wano insha Allah tabaraka wa taala. Agambye nti wano agambye wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wallahu ja'ala lakum enochi tutajira insha Allah ngabida kumim sakina wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana mu sotu an-nahl aya ya 8. Kati wano nun sakina mu kigambo min wazze maaso gayo enyukuta ya ba kigambo buyutikum esegedde. Kati faqul bat nekyusibwa nun sakina nefuka mimu ntegereka ng'ojatula.
kati bwogamba nti wallahu ja'ala lakum mimbu so si minbu si min buyuti nedda tuga mimbu nawona mimbuyutikum sakana agambye nti amthilatu ala qalbi tanwini zagenda okuwa mu video yaffe insha Allah igenda okudako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.